Hindi ako tayo lewu. Naka. Says you can release your video order here. Di bula, pinakasya mamay. Malo bula. Bula. Vinaka bakalebsara nimbula vinaka veikemudou na viokani onisema tikumana ka vinaka nisinga nikua sigmoni titikongo mai viti na katini karoni singa ni bula Julai au tsingona walu na tini kabitu na miniti maro teksartiko na nomunisema mai na viokani nonda ivatavata ngo ni Talanoa ivatavata ni nonda vivalonganga taki ivatavata ni nonda VULI ngondo na ivatavata koti kenda vata kede mai sena tiki viti na vangau ni ravutu mekina na ivatavata ngo vakambula teni veikemudou to vakasara na bunongo oklani vire asartiko yani na biau liva ni ivatavata ngo na Talanoa with Dr. T na bunonga vangau ni siama tiko mekina keto sa vakambula sartiko yani veikemudou na siama tiko mai nandari vatu veikemudou na siama tiko mai tavu ame raki-raki katalaki ni veikemudou na wekanda mena voli ko ke viti lele bordo vakambula sartiko mai savu mai taveuni mai lambasa wakatalanga kina na yan no balavu lele bordo vakambula sartiko mai Yasana LAU ke mai marotaka ni reunion ni rongoda na Talanoa do vakadortiko na matalau na ivatavata ngo ni Talanoa with Dr. T siamo sartiko ni ngo Hawaii na bono baka Amerika ngo se singa tambu ngo viketo sa uchingor na tini kawalu na miniti na mbongi ya marotake na kabinanga ni singa nikua ni rawi kenda mendambe vata da Talanoa da vimbula ngode na ulutanga kua na ulutanga ni VULI au marota kasare na vita na mata saoti angol mikine dona email baka usar cikumena bono levu ko China dona ngone marama VULI talanga menanti takumbau
vitar mai na kere me erto ngole mai ndona ni lawa menda me vitar no taka na ulu tangang ni VULI pakatalenga kina na ken wakusuku muniti kumai na bisa sangai so na loma ni bia bak sautiani na ulu tangango ni non buke na luvenda na kena bakai lautaki na non sasanga membaleta na VULI enda maro taka kina ni rato tikongo so na non de tokani erto matataka tikumai na Yasana vakaturaga LAU au maro taka ni ding taka na nongo ivatavata merto ngale mai na nongo lau ngo merto mai wasia so na Talanoa so baleta sarchuka na sasanga ngo au sana vakambula sarango erto siamo sarchukumengo na rutal na matentu do siamo sarchukumai na matentu China wakatanga kiloro lerua ero siamo sarchukumai na matentu Ositerelia to sana vakambula sarango erto nimbula binaka Dr. GINA balau ni lotu Dr. SAI mate ke PENI KACIMAIWAI do bula binaka MALO bula Vinaka, Dr. T. Vinaka maro takasaranga na to may siya mapati nikua vakaviokani na ulo tanga ni VULI ang dorakang do talitaka vakalevu na VULI au talitaka na sasaga ni VULI davanga weekend na marama da tumbek ngai vale wirmbeka na turaga ra wengarabitu ni tete mbeka se na VULI davanga VULI na koro se VULI na korni VULI se na uno sare o sale ke adova menda VULI tikunga au klane bos-bosa da dokilatu na ngai davanga na VULI ni da sa mbiumbeka na lominikisi menda sa na ngole ni kena puno da ngole ke chukin na ngole ngase da demu tikukina to se chukna na VULI iya to sana vakambula sareni ngo misati kusara no to Talanoa na kau talitak saranga ngo na ulu tanga ni VULI na VULI kolau meto na vakambula matako ve na marama GINA bala ni lotu kera saranga ni o tekuna na no to Talanoa GINA membaleta na ulu tanga ngo ni VULI kolau ia se per mataya o no meto tuindu vakambula matanga na dabuto matanga na duya da mundo kera puno duya da buto mekina o tito sana kay kerejina mena kay baka magalata kamay na VULI kolau ito nung ba kaya Don Vinaka. teko mo sar may GINA to gay ngwali bay bunyo Dr. SAI to gay ngwali sar bay PENI Bula Vinaka, Dr. T. Bula Vinaka. Kimorong chuku mai viti, wate ke kemunuto doko, avorong chuku mai palangi. MALO BULA. Oklani ngona bimbi chuku mai viti ngona nimbada io que tosta na vitam no tinama danga kani o to toso adango ko GINA bala ni loto au ngoni ni tumbo mai la kemba mai LAU o bri chico ko ungas ni bili chico i China sa mbaki ango chico ye ango Uluru wale lai wasucha mauro levu ni rao ni kitito mai vitano tiki na akandi baletilao inandela ni ngona renre ono ke ba matal tiki ni ochunga mai muri au kilani kitito na soto levu ina watavata ndaka ye se watavata na bulo kolau sinto tala watavata saku kuanga mai MALO nakabalik sa GINA to na vakambula sareni ngo be Dr. SAI MALO ang bula. Bula binaka Dr. T, ni bula binaka talaga may na sarsarti ko may nakaya nikua. Kaya nga ko SAI mateawa au dabutu mai na yabusa ko ndele makotu na qoroqoro ko mode mai LAU. Au sabagawati na wating gue turanga mai turanga talanga ni LAU turanga ni nayau mai LAU vati ko na lubeke rau au dak taltik nga bangas ni buleke na kuno Queensland au tiko na education Queensland au ngas ni buli au sando to balale selesedake bakaki na University of Queensland na tambaran ni bangan dindike nananggo VULI nga
nanongo Bachelor of Science, o rawat may na University of South Pacific, may witinga, o da kami kinanongo BSc, specializing in physics, chemistry, bakakin na maths, nanongo postgraduate diploma in chemistry talanga, da talanga may na USP, nanongo Master of Science in chemistry, da talanga may USP, au sanga indeo may ke may da kabi nanongo doctorates and nanongo PhD in chemical engineering and VULI na University of Queensland, Ositerelia. Yeah. Nakapakalip sara taktasay nanomo siya men nanomo itukutuku ni VULI nakapakalip iba ko ngetin din. Nakatusan ang wala sa rin ko PENI keranyo ni pakambula ngamay papakamadalta kinangabo no tabutumekin. Malo bula Dr. T, malo bula veikemudou dok ni waro rong Keimami ve SAI vici ke SAI bula vatavata ngone Dr. T na nikua maro takor levu ni kita mai chikwa leka ndona ngone soli kita mai vital tak suna Keimami ni VULI ko yau PENI KACIMAIWAI nagutok-tok o turaga ni LAU mai LAU nagutok-tok o qoroqoro usa o MALO pasui mai napundra o mai noto mai rewa tok-tokan roma kita usa tuinoto keto vakaitavi ni levu toka uma tua dua we keto na via chini chikambaka na ngone usa ngule da new se bakiwalu ata na bakiwalu o susu saratunga mai nambundra o mai noto da usa takina ni via da buka toka kalela ina nangu usa kalau sana bos toka ngaba bau nambu nikua au ter kilasa rabina kana na bos kalau io ke rolerua na mai vei nogu ngase o peli KACIMAIWAI o peli KACIMAIWAI lili talangani ni to ya buso ndo balabo ke rolerua o marai tiko mai Londoni o eu chingoi Ositerelia na Gold Coast ia tina go wada betambe marama ni palangi ni Islandi ro ve tini ke no ta tole wataliki na tavingu o to chiko todo ngoi Australia ia mai Yasana nungu nau mai nabundrau kitu tule tal chico o ratsayasi o divosawali ki disala o divosawali ki disala na tamandrau o rat Julian tongibarlo ia kitu chico ngai Australia kitu le lima chico na ngone ruana na tangane tolu na LAU due chico uni due se VULI chico na high school tolu to sa sasaga o eu sinipuli mai VULI nitu o nongu kasia gasni VULI o chale veli taksar me principal me QS na nona ia ale imbichia we marist o le VULI marist o chiki na VULI me marist o ti o va scholarship sar VULI di New Zealand o tikibu na Canterbury University daka Bachelor of Civil Engineering na lomaningo no chiku mai kina mai New Zealand sa paileslesio nongu ngase I Canberra nali beli takiba na High Commission nika o mani vale vautia na nongu VULI Ositerelia na nongu qoroqoro na Bachelor of Civil Engineering au toro mai na Monash University chiku mai na qoroqoro Melbourne listali vitini o scholarship o le taka vale kaleka sari na PWD
ia endua na nagitoka ni ngame i Canterbury University turang talani bono malau o bauleka tu esa tiku ko me mona sabu o le tak sare mona sabu wana hydroelectric scheme ko tar chiku na ona ya o chipaika o le tak wakawakalai i lo toka wana civil section ni FEA Ochi usama ni ndio sara wana private sector wana consulting engineering tolu sanga bulkalima na yambaki nubu zakatu wana private sector mai bichi berni lesu mai ni berni keto lesu lako mai Ositerelia na lomdinga ono zakata chukina o vakaitamera wana to Institution of Engineers or Secretary to Vidanembaki or Vice President Sara ya roni ni na nongu bula vakaturaga o vakaturaga na private sector vamos sa kwembeka ya ni tomai tungo i Queensland e tungana na nongu sivila kata mo listali bichi mo le veika bichi no na leka mengo malo sako nga to ti poso te ni bien bala vale vamos Kuni lengo sara boso ti toka sana turunga na mo bono basukina ono boso ti tunga na mbogi nikua iya totoka so maro tak serangan ento bibital no nikua ni torede na lomba ni nento to vital nongo ento ni vosa ento taka scientist, we have a linguist and we have an engineer. Totoko wakawoti na vital no nikua ni tarede ni to vital no taka na ulu taka ni VULI o kemto serangan na weka ngungo to sa ibarite ke binaka sartu matanga kando na vito ko ni binaka na vital nongo ni na modo ko na vital no balete ni do sa ibaritaki o irtal ngara sar chukumai sa lele berapa kumbul chukumai go era maro taka chukumai na vital nongo si beram dengan tikebu na levu ni mamaro sa taka tungo sa sia ni takarau dalam biaka vakatong sa dalam biaka vakalo na mafana ya na vital nongo na vi maro tekgo na tikebu me tap sa kan lekitini era marama maro chukumai na bewekan binaka taka bakalipsar na nomunisia chukumai bikem ni na vakarongo vakatalengakin berto na wekan to erto sulit no tongo ni nikua mito na maybe say ena ulu tangango ni VULI ia nakabali besar to sa andu bakmatal tikim do mai ia metika puna na to Talanoa to ngole ni GINA Dr. GINA kerongan yoni bakmatal takamatanga mai na tiktikibu ni program mongo na VULI ko LAU merani Keimami kilana bakarongo sa tikabu manta bakata Oisa Keito tikebu ina me ros nga bulu nambaki maksauti ya 2020. Tikebu ina on to visu recha ngoni bu nomba lau. To kawai tikina me VULI mai lau. O nakata mi otoran ta ngoni leka ye mi o baka vinaka baka levu bi to ngoni bu nomba lau tondo kawai. Kawai tikina mami toso mai lau. Visureti mai ko Samson Pareti. Kwe uni tutu kumbaka journalist. Sanga me kito ivatavata. So we kito ngoni ni lau. Serau nindo ito ilako ho. Kito sanga iyo kito tikabu na chiku na ngauna sangai tetikina matatak maninrenre no kina ito stoso kito sandui malato no nga ito takada kito soso kito le lima mbaka se kito le ono liunga kortongon may nomba lau wilchiki no latiko oli nangera jebo lau kwe umbeka nga wachu kwe palang korto todo korto chuko may vici renre to kawalila ito bibasaki baleta physical space yo sa lako chuko ngona samba di besurista lumak Samson
Sangata loko kito total leo itu sasaga. Iyo sa timibo. Ando itu timibo. Timi lasara TBA. Levu kito se chikunga na ina TMA. Iyo kepaka ke me usulia ngaya ni awito vision statement. So itu vimbi. Wakala kambak nga evakaye. Me VULI ko LAU, me MBULO ko LAU, me MBULO ko bichi. Keto kilani sangon sandrendre ngona. Sandrendre kina matintu me solia scholarship se iyo slinia me tosiki na VULI mai LAU. Etike bu bagamaya avakasama me kito sabe buke. Me ke me vive que ngon ni LAU me vakato come back and giving back to the community. So lile stale kina mami banua aka Keimami ka tumberi mai na mami anianu rakai Keimami mami anianu yo breve rombe que nikito so lile stale kina we mami anianu kina wetu Yasana akaya soli veikemami Keimami toski na Keimami VULI kina mai ai wuru ni vakasama ni VULI ko LAU Robiat suatalam daka SAI Totok saranga totok dana sebenarnya tika pume toman talme ko sayo sa tali taki na saranga rimbi ko itu kuni mai VULI ko LAU MBULO ko LAU MBULO ko bitsan don dina na imbole totoka dona mbole ramba levu ka dare na tali ni yalo di bibuki enda bakila saranga me na tulungan na itu bosa o da buta maya Dr. GINA malo bakli besar Dr. SAI to mana talam tamay na pamatalaya jotong ngwal sarani be Binaka Dr. GINA na navuna balaki na project no balata ni LAU ra soal lengai ni salo rengon soal ngoni ni LAU ra ada kosa tunga on VULI Saratumbere binaka mai bana na primary so may ada kosa tunga na primary talanga go tapos tingo erna tikum may banua korto na tikum may LAU Otia eso sa yadora may kisuba tangga may tamusu kita lang VULI malatani sangam bawa silin. Yana puno ko kito sa baka na mataniki na matatimingo may kito rey na may puni tamusu kasi puni may alani ko sa tunga ang VULI ko irangone se ko iralalay may baleta na lenga ni silini. Bida bay kito na tiko na lang mitimingo kito batal nga mayaw ito umbulan renre. Keimami kila na sasanga ni VULI may behira wi mami tumbu-tumbu. Kaya umanda ubo sa tikmo ya wen dua mo ya wasu tawa talaga men renrea o baka sa mataka di na nga ni utawa tumbu may LAU. Iya o ya tumbu nga isuba iya tamango kay tinango do na ngonon renre ronda ula ko duro me rosanga me VULI se me ula ko tikoy VULI na besinga pa mi pinanong sa may tiko na university o magsamtal do natakati ko pero nangungon ni sa nangaw se gas ni bulito di kina may bit do nangaw daun do to nga ang gauli ko na mara todo ko ran ipipesa uchi nga kote dia nasasanga ni VULI nasasanga ni VULI ko ebina ko Keimami so ni Keimami may baka scholarship raw Keimami may baka scholarship yeso ko rati ko may banua esa may tamusu ki wala tunga anon ra VULI baleta ni senga silini wata kay na lenga talanga ni veika ra tumber may kina may baka na English endo na ka ko kito sa radar raw ti ko ni baka lati ti ko na non toso ta ki ko rangoni iyo so na buno ko kito lay lako patamay kina pa na project o kito ba na ka bay sa tekuna mai kaya uga may chiko na rombe ka na pula sa oti si tolo na pula sa oti
ia aurai dani project wina kaya na puna au sasolia kina ngo dina kina nongo taimi na nongo ngauna ko solia ena project ngabalatania ngo talaga na puno wa tumbu da kimekina na bula ni sasanga meu VULI ya na puna au solia kina ngo ngauna kina nongo na neto iau wakamatu vale kito pinakata me kito support ka project ngo Toko bakawoti na bekawasi mai dia na saranga na satik butek rona VULI sangga me yang koso tikwe kembal na do nusaranga kembal na beka do sana buda chikungo ko me tao chiko ya me sanga me bakawoti bala terima tao tu ngambala tango ni sanga silini aindu na buna wata kena kene karua so talangana meda vera VULI ditiku mai me bakabinaka takitalanga maka na English ko rangon na literacy iya dia na saranga sareda dona sana na silini na kena sanga mi so mai durduru kena non rambula bisinga vonto me bakana mutuko na chikumai do chinga na mulipu angai bibi so na kwati isa kalau ya sameki lagi sa totokan GINA klan ni bunga birra warong chikumai era na tukuna talanga ni rala ko duru mo talanga bu aro ni labili ka talanga na tikina ya era dore da no ko ni undo ndar tu men university ni deva era gorong na linganra era vakat sisi mbaka mai so lo rebe bina ka do chungana li iya na kena redi binak ngani kau ga imbite lo man do to no mito umbe ga do to na sau me lilitu mera rechu ngai da ke mera kuni re sombo dira taranga to kai sadar ka binak sarngaya na sasanga ni bulan renre iya da kalau ngate so bakata katu na dokta SAI chuko na scholarship iya chuko na scholarship ro ni bibu kena tikine ya nabi kanto da kabongo sa nabi bu kesarbira sang beka ni era ronia do beka ni nakani scholarship nandoni tercunga ngon rendre me bakando ba madal takamai ni sang tuni levu na scholarship ngonongo atau ngol saramanda be PENI da buna nomuna numa ena buku ni be karosatik buna mena maramaru iya benak makale i Dr. T. O eu singai mai matawan dua chikonga na nito komiti ngo na LAU ia na mava wali masao ti veitartar me biau ko GINA o GINA ki ngalingo di sala toni malu ro Buliwata mai andira ko school au sikile GINA tu mai na ngona to se chikina ia na nero veitartar na ngona ker mai ke roni ke to wan dondolinga ke to na matalau wale na dongo matalau wale wana na grid na to ke sakti ka takmalua ko wala chico moleta na solo baki ko ke to via volata chico na lo ma da vida mai ko te kuika na ni ro saki ke to sa vandon Yasana mi ke to soli vindu virtu na sa kelata dinta ka to na komiti buru ramba me to ya utakikina solo baki ia satu serbi besar tu sasulitia mo vakaitavi talanga na board waka sama taka valeka ke vital no ke GINA ia o ke waka sama taka lis baleta na ngase nona value takitu wana education na permanent secretary na ngona ya laki chairman talanga ko koya wana committee nangona teu takikina dona scholarship na ratumara scholarship fund nangona ya ko bambota na pakibitu sanga bulu GINA na celebrations nangona ya sota
Savulu ke na wala savulu, kalima ke na wala savulu. Iya. Dopo sota o tamakalala na no iyo ya o vaka samtaka ni nugu ta ndondo talanoa taka na dende ni VULI kena nonda sasaga nangasi na ngone aku sa tikuna kena vitalano ko Dr. SAI na nona lei VULI I matalau suli on a scholarship via Yasana and kau kilachi koe ia do talanoa taka ko koe tu do talanoa taka na nungu nei ni vala rau sa tungana na lei VULI ki matalau baleta na vidi niu do vala no me somi rau kina na VULI na ngone ia o marau taka sara no sa lingoma na nungu sureti mai mo join na board baleta ni na nungu kasi talinga va scholarship nei LAU va scholarship talinga ni matintu na le VULI valangi me rawata mai kina na kroi ni berni stali viti na nungu nau mai novo o koea soli talinga ve koea ndo na scholarship ndo na MH scholarship na ngonea Morris History me le VULI I Dunedin I Islandi roale sotakina I ke nungu ngasi mai na nondo VULI chiko na university mai Australia o sudu mai New Zealand mai Christchurch na nondo sotakina daro nika ni non to be masaki mai taka chikongo me wala chikongo hu mai na nondo ndu VULI rau ba te na sasaga ni nondo ngasi du ngasi o maro takino kalev na mai ato na mo nikua no mai wasia vale lai na no pakasama baleta na bela to sekitar chikongo dona kai satu kunit o chichiko Dr. SAI na nonra VULI na ngona lai kai levu ngatango na sinlei vau chitu baleta na ndramdabo ni nona bulu na nona siting bunga me na ngona sindo na beisau kai endre me na yatulau baleti ni senga wanga saulevo wanga buka sa dole chini kosutunga nonra VULI na ngona lai ia dua mera ke tuana numa chiko na board ni dona kai lenga valevu na nonra VULI na vosa va palangi batki na vola va palangi na notagoni leura VULI mai nonda mai na koro ni randoli vauci nonra VULI mera laku ki suva se na koro le vauci ki nonra VULI dole lenga na tambana baleta ni resember ni VULI de sarvavinaka na vatangi nengende ni vosa ki na vola va palangi koengandrevi wana VULI gai dalei ador sarna university sa dua tal na vatangi angende vai vakaitamer na neto riu sakichiko na leka usami chikin na board vita na enu mai LAU tu wabu kitu wakolo sala ring road ke to na numa ke sa tosu vinaka na ngangandre me tau ia utaki library bana vi korto do ke rao sando tunga na onda valilotu ia tavoci ndo lindo kina library mera la ngol kina ngone na veika kaya ni suka VULI mera levu VULI wala ke seni rao na library na vi qoroqoro na qoroqoro chikina na ring road ero ni dua mobile library vaka kondo chiko bana suba city council kondo avoki SAI suba kau kina na ibola na VULI kana na ngone ia baleta na dende ni nonda vosa va palangi batiki na volava palangi baleta ni
e sianga ngani tikipu mai na ngona e senda ngone la laikina ia sarakila irna na uniwai na ngona ngo na VULI na research di katu ngo na childhood early childhood nona tikipu VULI na ngone tikipu ngama ina ngona era sudu mai kina ia sakya na ngona ngo menda Keimami na tungo i walangi daroni sulia no ngona no kila kina na no yau kina kainda roata me ngutu dok me visa taki me wabi nakataki bula paka VULI mana veika qoroqoro me na tula malo totoka malo bakal besar na nomo siapa na ulu tanga ya na bimbi ni VULI kena wasi bina bosa literacy me bakal di pamadal tak cuma ya na kena bakal ngatek telangana pas bakal Britania wasi bina soba ni VULI early childhood mengebukir sar na mon merlakota kau mentang kau talitaka na kau wasi maya na vale ni bili bola sana library o cloud may biti lewu sar tok na book drive ser lako tikungo chico na Fiji book drive dari marama ni Ositerelia o Fiona vai te besar chico na levu chico yung ngore malevani chico talaga na buni langi book club tika bulan dona ngonele o Mariana Wanga o klana barong tal chico mengo ko tale ni dareda ni chico na yalo menda bibu ke listal kivanua y dareda chico na katu ko na mayo Dr. SAI na silini pateke na literacy kongo ruan na ulutanga levu ando sangati ko na VULI ko lau me ndabe bukikina be ira na lubenta ya tulis talman tabe GINA Dr. GINA na kena sa tosa chikungo me na bula o me na bakisao ti ronon doloro sanga bulu sa vakatava tiko manda na kena sa tosa chiko na sasaga ngo kena nomudou sa vital no takatiko na kena sa na bakasini mbeka ni na tomu na tombo ni silini vakatelanga na ibola me vaka sokumuni mai na vuku non buki na be korni VULI mai LAU na vuku non buki na ngone me vaka binakataka non basa vaka papala Basta tokti nu semeranga ni utang kerslini semeranga ni kito kerslini owi tomana valelai awi to tandra angon ni LAU kito chikuna inawi to committee me bakangani sa modal kina ko Dr. SAI doi ivatavata a scholarship mai palangin baka keta sulia veira na demonstrated talent nirsa lakota kirsa Ersayado kin baga everything ngende kita tosa ng king sangi sulia kina na demonstrated talent. Yo na wetu wanjinji keto me baka nga sa aparating chiko Mr. KACIMAIWAI alenga chiko ni may ra akani VULI wasoto ni usana boss mta bakal kemba makawa. If we were to look at the problem of education, the problem of education is one of literacy, and it has to start from the very bottom. So fortunately, when we began this project, we had an expert in early childhood literacy, Dr. Latiko, who was with us, who saw eye to eye with me on the need to go below the scholarship, and that is to fund the early childhood and the primary level, right? So, so the vision is for us not to just offer the scholarship to demonstrated talent, however we might define demonstrated talent, but we needed to, for LAU, we needed to hit the grassroots level. Where are the problems? The problem is when, as PENI KACIMAIWAI is saying, the problem is that our children are not reading enough. We have the church in the center of the village, but our school is often to the side. And all the books are locked up in the schools. So this idea of hobby, of reading, is something that the families have taken on board if
if this is something they do. I refer to what Dr. Ratu Chonimanrewiwi said. He said one of the issues that we have in Fiji is that most families only have the Bible. So the depth and the breadth of reading by the tauke needs to be addressed. We need to be able to read deeply and widely. And so if we do not address this problem that he has already identified, which many of us can attest to because we grew up in the villages. I was lucky. I'm the last of 7. So I was lucky. I was very, very lucky. But it's not enough, right? Lakemba only has 1 PhD, that's me. That is not enough. If we were to level up in our generation, and I'm sorry, I should say SAI is also the only PhD from Mwade. If we had to level up in our generation with more people in the PhD, right? Then we are going to have to do something with the reading, early literacy. Right? There is a close relationship between reading, writing, listening, speaking. So the patterns in our brain needed to be there. And also what we read is very important. So I want to talk about our third, so addressing literacy for the preschool. And then we also needed to look at what are the high schools doing, right? How can we support the high schools? Well, LAU has 5 high schools. And as far as we know, we still don't have such things as computers. So for those of us who are abroad, hey, ni ota korau tongo ongone mai lau singar chuka on to computer. Itu sama tikina, maybe me ota to send me lau talagi ni tikina mai me soa computer me sole ni ver que o tikto sa ga sama tikino yo a network but to klako kito chuku mai itu chuku ya sa de la we to network o tikto sa ba sa ba isa to sa satellite backup mai sa que to sama tiro okay que to sa na kata mero will bola ko to ngone la sara preschool, primary school, bebe ko to secondary, yo ko to merto ba computer merto sistema mai ki levu be rangas ni VULI, da kar to baka nakata ba levu to ni nombalau extra tutorial, kito kilani kurto mai kurto ni samani, on to model erto naksara balatin to balata kurto na PTA on to extra tutorial. Maya mera kito asa singema mai kito sa singema mai baka sabi na mai kito sabi na katulanga me wito talanga kito me kito to round to baka sabi naka me kito ribata yo kito san ribata no baka sabi mai verto ngoni ni sawadi sera we to ngoni mai lau ni kito ko vivia ko nombalau ko mode ko moala Watake Ratfinau, Watake Lakemba, my Krawito on secondary school. Kitusa, something in a no, but then to Ipala, Kitusa, don't you know to Vakasa, is Karato one women. I don't get to Sakarokina, you can say Kayanga. Say, I'm Kitusa Vinakata. Is a watch Dr. T. Sangin totally zakin totally ivatavata tu sanga me lenga tikine tu na weto bakasama mai ya marro ni weta atai weta ka ai toke kla korama ni pukran man tu santo tolon ramati ke tu lenga tikina ni rasaya liani ali weta ni kina mega todo ko ka bulo mai kina ke ka kito education board kito sa torta lenga tikina mai tu kerkeran woni balele wekito baleta kaya mera ka vakamaringeta turatu nea ai maro roini ni Keimami kilaka traditional knowledge, traditional indigenous knowledge cannot die within our generation. We must address it. How do we address it? So in terms of objectives, we have taken this on board as well. So this brings us to the
idea that it has to be funded. Our objectives are very noble, if I was to say it that way, right? Or lofty. We have very lofty goals, but we also need to be able to fund it. And so since February to today, we have been driving quietly on email and on messenger, one-to-one. It has been hard work. And that is how these two beautiful souls have been roped into our group, because we reached out with our brief to ask them to please give us money, if they could please, look into the wisdom of funding our children and our adult literacy so that we can keep our indigenous knowledge. So on that note, I think I should give it over to SAI and PENI, because they are very familiar with the Sol Solevaki. Don vinaka malo baglip sa region. Dona revinak saranga tukuna maya. So you're all looking at all the levels. We can na so many VULI, we're in a primary school, we're in a secondary school, and even adult literacy as well. Sa totokan din na nomudou rai na sa LAU. O klani bunga we're na sarsar tal chunga mingo. May na boni be sana talaga may viti na tarira makalibo na bital no nikua. Dina ni boli chikin na buli ko LAU. May baka nga sa tukuni maya buli ko LAU, bula ko LAU, ang bula ko viti. Vi boleh din na weekend. Yung nabi bali suetale na bosa ni professor una ng bombamba. Klan na bula saot yang wali mi kinokwa may bosa na Yasana lo may viti. Wakatalankin na bula o may bosa kinokwa na Yasana teliu. Ada buta sarchanga kwen na laptop merayando na laptop na bikor ni VULI bir na ngone na bikor kori na kasanga iti na network sena satellite biak bikim na sana MALO sana rasar banga bikim do na satellite ia ke baka sorra kaendre erawa mi chuko bikim na kana yalo erawa Dr. SAI toman teman-teman na vital no to nang gayngol talani na toman talani vital no to tiga mo teman Dr. SAI Malo. Saya ngau baka numalis nga ng sa may kiriki na may udur na bod ko mau tal naman nga bakalerleka doto ko na weekend awam bitu may urani baka samtaki na se mo baka iyo se mo baka sen ya ko ya ondo tu ango imbole balata meda ke de ta ondo ya do baka dalaka a meda ke dai tu butu ni kalo weketa ke baka sayado ya sa itu butu ni kalo weketa so Ayo do base to may bakal lebo na Roma na wase walo tikene rusbul kawalo tuko na ngani baka balanye. All things work together for good to those that love God, to those who are called to His purpose. Nangono sa Osaka wituta into a project Osaka di bikinango. Sabi na kata mo baka nga taga-kinango ngauna, o baka nga taga-kinango tarlendi, o baka nga taga-kinango soli-soli, anggo iyaw. Yeah. Vipi beba bakalati-lati bakalaylay wito tayo tinga sa may beso talangan niya rai. Kuya oray tanggoin ko kavi ni kalubi yaw. Mi baka nga takyaw na dakang ombaleta. Me baka nga usakay uti ameda ke debi yaw do ray tunga na sana kendo na kavi na katakalubi yaw na yato nga. Kaya kavi na sanga ni nonoy tubo na sanga ni dondo mi atako sumaybi yaw. Yang ko isa atako sumaybi yaw meda go. Aw sa baka botut ko ya na kuno sulit ko kinanangungaw na to bakit ro matal man na ko ya we sa sar man na guna o be may sulit kinangungaw na balatan ko ya talay oso taltungan na dakadaka iya aw be sulit le sukina ko no kalaw na veika nga watumber me kinango na ka watumber me kina vero na nung gasa bitamango kitina na bulan renrea aw senga di binakata mela ko duru makoira lupengu iya au beso liendo na was nungu ya beir na tiko may banua. Ko ya beso ready tal nga beir ko rasar tik may nakaya binikua. Wag bimbi be Keimami na tiko ningo ay overseas kaya masama ito ningo na tay ni banua ngo sa tu kina ay LAU. Kila kaya talang akalo na levu nga ni namusulia na levu ni namudaw. Nanong bakalo nga na taxi na. Iya.
na levu ngani na musolia na levu na makalonga taki. So pangaya na puna usabe mai obi mai solia kina ngauna ena vakataka ngong. Meran rangarra vi rati ko mai banu ambala tau au rei tiko ni kebaka Keimami na vevu keani ena vuku ni duru ena levu talangon ni LAU era na bakata kira ngoni ni LAU korsa vilu takitu na ngonang bau mai baka rei lestal juga na bulan na iratumara na mai vilu takitu na ngauna iya bata kena sona vei turaga levu kena marama bale era sa mai rawatan non rebuli era laku mai na bonua mai LAU okay baka sama taka na ngonang renda na sa laku turuma tikango sa sianga mai yavakavata mai viti ni ura de chukuna tamba ni komputer bita takatiku mai ko Dr. GINA okay baka sama taka isa okay to ike ni sa sianga ni sa do songo kita usela laku nga VULI baleta tiko na online laku tu nga na VULI na online iya ko kita to may viti ni sa bala songo sa songo kita sarngameta iya talangan to na sana ko nangan reba talangan na vebu ke kina baleta ni usama ituike au sama reda tu na VULI ke au be baka ngata kina go talenti kina no go soli mo vebu kita langan tambana ya di me vala nga VULI me kuni mai taro bitu VULI ke sa vala songo kena levu na sabi na wale sarana no mo se me dina sarangai valangi dina ni takala songo dolo tunga na kakede na ona liba dina saranga baka nga sigdo na kay bisaw and din sarangai na mode of delivery nga bisaw from face to face to virtual dina sarangai sa dagay baka samta korto me mode sa demo nga sa songo nga kasanta sa listal kibai sama isa ang sartuna sa na kamna kabale besar malon na wasemaya na ulutangan gom balat sarangan na mona liba dagay re Dr. SAI Dr. GINA kay PENI na mona liba na binakati matay you need the hardware sa na computer sa nangay binakati metiko na liba so you need electricity sa kinakatol may binakati metiko na network so those are all the three big challenges that we are facing, particularly for LAU province. But though you're kind of a little bit remote as far as network is concerned. The way forward, karuan na vau mera dau mekina na wekanda na laura bakarong tik nikua se ngoni salada mandena ronira bibu kemena tombu silini etiko se na kila kambe ka ronira bibu se mekina kemaka se nganira bibu kemena silini bibu kemena my through skills or through in-kind support na bibu ke roni soli me bira na lubenda through online classes, extra tutorials so tal na bibu ke roni soli bira na lubenda pero ni toso na panravuli wekangu PENI KACIMAIWAI rin tomalatal na Talanoa binakasaruti ko na marama binaka rong binaka na Talanoa na po nikua binaka ropa da chiko na nonro sa o Dr. GINA ki Dr. SAI na numasara na do may Talanoa veo na nau lai angkas ni VULI mai wana Ratufinaw college may lakya ba GINA iyo Mrs. Mizaki si Rena nangonaya o kuya ACS old scholar talanga ia lewe bengkrabi o kuya upaputa principal back may Finaw sa kanila iyo meron Finaw iya ia ubili subatal na nona suritia o GINA mo levu ke mana ni to borbo ni waka sama takalisu na veika socia yado na ngonea na nongo na tukangu mai na bunrau
do sikobi isizrena nangonea ngole ki lekemba va vida do ya na kendro wika na kakani na waitu do mai Talanoa taka o ni turatu na tukangu nangonea ia le ado sar donangona le sikobi nau leilai saya doe ni dona visreti mai valilehu me rongo salavata na turanga na tuina yau i naiau sempre tem bom tuki naiau koia ia ele salavata sara ngo ele sidikila tu tukangu ni ngo ele imbuli o tona tolu na tui mai naiau ia ale chiku saranga ko tukangu ko na lo mani vakatululo ko ngunu wikina bilo mera tau sambuli tolu na tui mai naiau ko le ia tana tukina ko Colonel Chochimate na liu ni toka na isomo singa to na bachi mai MALO me bana tukina wa tokar na va ko na tu naiau na multo ya uwe tukuna tungai ni va do na Talanoa taka ro o nunguratu mai nodo wate ki ia nungunau leilai o Ositerelia na kasini multo mai lakian o marau sarakina ni mai vakaitavi tipo mana kono mai soto wata me tukuni baka wavala it's come full circle. It didn't happen for no reason. There's a reason for this. Meu tomana ngā pale lai with me sa tukuna o chia rona niru marama na nikua na VULI. E levu tua matangali VULI, levu na mea ndara ni vulida. E seanga ni tukuni me sandaloia keave, se meta uniwai, se the engineer. E ndara ni valatanga na mea ndara ni valata. E tu e sora sinira ni le VULI, balet ni ratawa rawata batangi ni VULI ngandrevi na university. Ia e levu meada roni rabalata na lema sama itungo i palangi sandarei da saratunga na kena vinaka na ako na palangi na trades na trade va matai na daun libu na electrician na plumber ira bebia 5,500 $1,000 au rawata tu na we qoroqoro na Gold Coast Australia se i palangi tau doko. Ia vakakina mai viti e sin tukuni menda sa pa koroi kerengawa na university. Someone has to fix the pipe. Someone has to change the switchboard or whatever. Ia na kaya ambibi nango ni darei tipo na lenga ni COVID ko sa vinde wa kichipongo levu sar lista sarchingai na koro misarli tete tale baleta na dendre di mbula stava tipo na vei korle levu ia vei kenda tudo ko kila na kana bula itu mai na ndaya na bula itu mai na koro ndaroni tete ndaroni kana kakana bula na vei singa na kato paya ia me wakai sa tuku GINA na vei matakali scholarship ko na ndrevi me na wala ia rau talenga na scholarship ni vei trade kena matangali takavaya na marine studies katodoko me rau ni tosonga on bula na nonda vei qoroqoro va mimbi mai na tulau baleta na dende ni bula ni dende na vela koyaki na wanga buka kina na katodoko baya ia da kila talenga ni levu nango na lako nango ni nalom ni vei qoroqoro levu i viti levu i levu
ele levu na lenga mbala na tukuni wala social problems na peer pressure na ri veikemudou sarle kanta wa ko rangono na ngona drugs na kato ko baya vina kala ki mera tunga me na ko vina kala ki mera lesu na ko le bula ba binakra vakavana ka vakatalangai non VULI mera ngeli makanga takan non VULI ve qoroqoro me tosukina na non bula Tabando ba wili ko na Facebook na news na Fiji Times na kono na vakaturaga na civil servants ochi sara bita na civil service related sarlite yang gona ri vakavana veika sok sa tosu binaka sa non bula kato do ko bango me da vakasal tak ko ga ni VULI ni le Yasana university levu tu vi matangali VULI na kanga ndo na katala itu butumbuna na vaka mera le vaka mera yang no na ngone mera ndu ira wachira ni sarle kasimai MALO totok nakabali besar PENI mo KACIMAIWAI lele bra bito konsert na bit na urutang tukun maya na trades na looking at the blue collar jobs din sarang nakau tukun maya may Ositerelia totok dina na veika KACIMAIWAI na kenrisa umatangaw ira na waka trade ira na taravale so ira na plumbing boleh umatangaw ira na doni baka sangkay na veika kedabaya o really supotale veikemudou na wekango na ngona kita bitano kina sano te levu may boso Dr. Evi nambalaru andi Evi ngabi pamadal tako ko na katalangar to sa ready chiko na sano te levu sa chiko non to committee ni scholarship sa gati ko talaga non to redo ira nangoni na bosa beka baka tako ko for no one to be left behind sa tiko ira nangoni era ngone ulbina kambeka totoka non rabos baka papalan totoka non rabola to sa reliur to sa rage chiko may para mur chiko yan para lutu chiko beka para falling through the gaps sa gela ko may scholarship mera so orang ngole beka nantave so orang ngole beka nabuso mera laki pulite so na trade ya biyo na bitan lo to ka chiko nikua ke baka sarli ya ko chiko na VULI da banga mera da banga rabulida me baka utim beka nga se dava nomro no VULI dava nga VULI tete se VULI papavi se VULI plumbing se vika ke vaya me baka utinga VULI dava nomro no me ka Dr. Gina don menaka utali levu ai sama no child left behind pala tangur talanga itu objective yo kitu bi sautina balilai me every child to succeed every child to succeed so every child to succeed they left behind rua aka kita roni reida na rua Yasana na in duango ngona leka ulau kila kemba au reida ulei vakatike pa to VULI mai ratu final puerto sa teknik na trade kair to VULI cookery mechanics carpentry patike na housekeeping and do me do vonjike ba elenga kina longo balete ni me bakasar nga ni kinustaka chukma ngoria ni korangone era tekibum beka ni na class 2 class 2 class 2 to sa buta ni VULI sa bakambalaw ngona to sangai bi VULI tal iyo sa chikwa lenga balati ni ngona to sa bi VULI tal kina sa lenga chukwa bola but min tu mandanga paragraph iyo esa render to ka on singema iyo nikito sa baka sama tikina yani na early childhood literacy embaleta chikona alenga ye baleta Vitalia nga ke bakara laki lawan ni kina trades ke bakara luxury high education bunui benga mer laukina a wili bola tiki buni bunua kita ndon me kita tekwe ni kina
baleta mai dualeng ke levu chuki kitu mai LAU ni kitu sa mai tau tu itu VULI VULI baleta ni kitu sa mai tau lewa vuna tau kina ndu avuna ke bakar sa via VULI tale sa tau kla chu VULI bol sa do chun bangana kalestol on rabia VULI bola ir sa via baka pepa kitaki mai atskina kitu reida chico me kitu wakau tikina sarchunga aonra VULI bola yani angone mai ra that literacy has to be driven and sustained, right? It has to be sustained yani kimanda mai ion dua bata seranga patikirto ngone mai tai levu baleta ni ruchu kwa chikina dua mera VULI mera gotia number 2 mera mbo VULI manayani ke bakaravuta io ke bakaravia VULI tali sachi kwa the foundation the foundation ni VULI bola baleta mai tali ndo bono tau via VULI tali kina tenir sa ravia VULI saranga chiko na kena tao matin sa tau VULI bola raud mimpi ni sa vakakuraga kitu mai FNU aonra VULI vocational. So you have this big gap in literacy, but that can be addressed by those of us who specialize in literacy. That's not a problem. Yes. But we're talking about our society. How do we level up? We level up by building libraries next to the church. This is the vision. Whichever route you take, you are okay. Toko bako tali tak saranga na kau tuko no mea na ve qoroqoro ke tuko no nonra bali lotu ia na bali VULI pakando kamea tuko baka tiki se tianga saranga ni tuko dona bali VULI bol don dina na boli levu au klana ngan reb saranga kin me bisau non tarai na tikina dola kau beto manika Dr. SAI Yon dina Sang au via redangai na sana da samai tu kinango na bono da samai bing trab tu kinango kona sana yang batamai viti bakai kilau turman dan fika turman dan fika ni turna fika mai viti bakai dua batatungan na curriculum endo batatungan na curriculum na karabuli da mai so senga ni bakai specialize specialties na maths, eu tô mandando na maths, na bono da sama ibing garami tu kinang boy san dua tani sar na bono research ku kinoira, au sanga me reda pati tiko yani mai non da to, na bono ya baka to mai gap tu kino ko kenda to na tiko mai viti, menda to na labai ta ke mai na standard ya, baleta ike ni urei dai ke na maths manda e wase baka ni ko sala ko mai molande mai na ia Mosalan na year 10 ke bebe equivalent mai ke riba na year 11 back misalnya gor mai I mean mai viti authority what mai year na tik mai banua misalan de ke na fika sa wasi baka 5 na maths na kaya na curriculum go baleta me baka nga na idea ya se view ya o ira ke na ngone. They have the right for education. Each child has the right to learn. That is also the same view that is taken here. So, ke bakain do na ngone malumu o ko na torasar na maths ko chip sarira. Ke bakain do na ngone ke ulubinaka ko na torasar na maths ko chip saridaki. E baka kalasi. Iyo. Na English talanga e baka kalasi talanga ike. Bebe batalo chico benga seli mana kana category. Iyo. Kena bala na ngoni ni sa out make nirangai te bunga na formu baka kila nagpiblan baka biti na formu 5 ngai te bunga na formu 5 era sa kilasa no era na pathway merongole kina. Iyo, se ngau kan da sama itu ike da sama reida. Ya na buna da binakata menda beibu keni kina vera na tipo mai banua. Kila? Iya, nangone ke de chico wana ndondo no me VULI. Ke baka me manilea do koso ike. Ke baka me manilea do koso.
and do la sama rumia ni do tarong ai so era sasama ki era pai bola ti ko mate atala ngai pakai bola ki e ti ko nai bola sasama ki e ti ko nai bola ni rena bor wale tunga e ti ko nai bola ni rena plastering na ka ke di ke pakai bola ti ko na ke nai bola mi ti ko bi ko mo gerenda ka ba ki na kata kaya iyo kene bale na ngone ke di ke bakatal nga may kene may non to banua may LAU and the to binakatala may baya kala mera VULI mera rawat ndo naka kara man liato kosu na secondary level ya mera rawat ndo naka ir na sa chico sa rida kana non ra vaka sama to seren mera lida ka degree da ka basara non ra adam gor higher research degrees iyo si higher degrees iyo ir na tiko ira toso na level nga riti ko kinara toso chingara toso iya batu ko yan nangunisala ni VULI sanda may tiko ikan sanga may sando tani sarang ya ko na mangunis na puno da sa rage ko ni kinango ken daw kito man na sa may bingrab tingo reda sa leb search ko na baka sama sa tiko yang andre nga silini sa vai hindi nasarang nga Naman ko may kinagaw na may Kandi na to ba? Pisa Andre nga silini meron ni fanta kikinang ng gora computer nasarang na network di na todo ko kaya ko karati ko ngo tarita kana posa da butsuka Dr. GINA to level up so when we level up it goes according to the cost that comes with it kan balang Dr. T balata okay na we are moving forward and sa tos chupiliw na sa tos chupiliw sando tani may pura kono na ni face to face sao tiania sa ni technology may baka nga kina technology virtual learning koya man to sa ray kinakiliw ko kada to may LAU sa bakay be hindi na todo plan na você na new normal sa bakay na boso ko na may bosa chico matanga doctor professor una ng bombamba viva kan rat saranga viva kan rat na katu no po baka nang kono ay mikin COVID-19 baka and the rinde nakira mo sa ko baklaw baka kita na kere erto na bosa pena mo si sorki chicken kinto dalfango sa tukod saya domingo sa song menta sa VULI sarga bireto na leoni kor to sa VULI baka we have to adapt to the current situation, and then we have to find the way forward. Na bitar nongo. PENI KACIMAIWAI, dapat na nomore baka engineer na bitar no. Rosawa siya minggu na maramaru. Totok na bitar no. Iya kita sama bagi cili ketolu boy Australia. Iya, itu mana kan kasama rita kami ko Dr. SAI. Dua wata sartunga balet na lomni ngau na kita cikina i Australia orto do kuna lubengu orto VULI do chico grade 12 sena form 6 form 7 maybe le ato sarro na nie nungo ni ro ngone lai ngone to do si take book na prep kona vakami se kindergarten goes half the which na form 5 grade 11 baleta na vakaturaga koyau na kilana fika na da sakilana matalau bola na board papers na report na engineering reports na tapos tinda kabuto na ngonin na ngonin na kataka may do kira to na non to dui homework ia auroniu to kona sarga na katukun chiko Dr. SAI na kena veisili na curriculum ke wata ke na ka usenda numuto ya ke tu sendo vakavana no high school matanga may viti sin bangal ke kasado na visau na ko ia au wakamota na kakut kuno do GINA ni sendu tunga na matangali curriculum may viti ia me vakasa varita ko Dr. SAI
e vida tu a level na vei kalasi tau toku wambi mina high school ke waka o ulu vinaka o kila na fika o na ngole na level ya o irna malmalumu te chiko vale le ra ia ni gai ado wana form 5 se grade 11 e wili na grade 11 ke na grade 12 e va one block baleta na career pathway ko wa matala takachiko Dr. SAI. Ke tau kalongata ni ke tau mai chiko ike baleta ni sulia na veivu ke na matin tu ko ira ko ravina kataneda na cert 3, cert 4 vaya na cert short for certificate ni hospitality ni dona trade vaya may na grade 11, grade 12, sara wasay sa nga naman, mera sa wala sa nga ba na vanua na numuchikin na katanan na karya. O tiya sa ngay chiko na chiko sa reitaki, kora university material. Ngay dutani nga na nonra vitarong yuira. Mera ngol sa kina university. Ia erua chiko baka na kavi lo sa kita chiko na kavi nikua. Dua nandre ni bula mai na qoroqoro ya sai bichito doko. Rua na education ministry wataki ko esra. Ya ambek sandu tal kena Talanoa na kain enan ke ba mun rei tugo chiko sona molmolum mai vici na ndreme vei sautaki me rawa ni da tosuki na me kachiko tunchiko Dr. SAI na vanua esa tosuki na vei sai urur todoko ke kai sinindo na vei sau va levu mai vici e na chiko ngai muri. We need engineers, we need doctors, we need all sorts of professionals, and we also need carpenters, we need every economist, we need all sorts of people working together to contribute towards nation building. Biar dia tak pakai lain bulan nangong balet na mate bindawa kichiko na COVID ia masulak ni nambakin dua makiro mengo sana biar binaka vale lai sana gairo ni tosukina sona ka mero ni tandola tali na economy mai bichi ia ko mai kel tau ia buta kinai patapatango na ni tumbuli kalau daka sartunga me bala kena sol baki me rawas kena silidi mai veira leoni kailau ratu I SAI buru todoko ko beka na kono ko me GINA me o Talanoa takamanta na grid kina kaya sa design takatuna board ni Bulikolaw baleta na kona sol bakiketo ngandrero chiko benera wakati kuno Dr. SAI manda all this needs money, no money no funny. Saya mau tutupan, yang pakai lau, lewu tutupan, lewu ni meza kita guna kata membaleta wetu ngoni, berarti kena wetu Yasana, iyo sanga chikwa kena baka sama tikina, ena kita tu na wala tunda wewe, iyo sak kita sakela chiko ni bimbi, tarambi, abala soli, mai benua, iyo kita sama ni nanumakina. Me sabai be me sabai mami mandanga angone Keimami ngone lagu mi chui palang me Keimami sol me Keimami the gifting the pledge all of this is inspired by the turaga Ratumara who was a visionary and so we rise to the signals that he left behind for us, the allowance.
because he was first to gift his birthday money, as Penny is saying. He gave a huge amount to the children of LAU. And so he set a very, very high standard for our generation. And so we hope that we are worthy of the signals that he left behind. So we ask that the allowance give. We have set up the funds in Australia. Wasot Sara, kito sana marama tanga silini mai Australia, but korto mai Australia e matatami na ka ondo to lawa ni maroi ni silini. Kito sa register in Australian National Charities, ANC, Dr. SAI. Yeah, ANC. Kito sana maro mendangai palangi, dua meza kito reida chiko, onram pinakata baka levu ko era mai vici bata ke Keimami talamandanga wani lau ke mi tui palangi, ameza ye transparency, accountability. Dua meza lekerea baka bimbi. Iyo kaya imbaleta ni kito professionals to doko. Kito sa chiko ito independent auditor, kito sa nakata me kito sa baka rating talanga ki LAU but kay bici ni rawa ameda ye transparency but accountability, yeah, very, very high level systems. Maye ameda kito raw ni wasay na ngone ye kito binakata me kito baka levu veikemudou angon ni LAU kemudou sa solia tumaya munu idau levu yang dundua saya dua undolu no silini vici kito sa oi sa utu go ni kito sa it's our time, right? Kito sa na maroi mandangai palangi ka kito chico baka sama me bala solo baka me baka kito sa baka chico io paleta nga lenga chico mai vici kito sa tosoe no baka vida kito tosoe mai na me kito sa tosoe kina okusita io kito kerkere veikemudou tau doko a warkina chico solo baki me kito mbau tosoe talemanda kina September ne ina kacinika bitu ni singa baleta ona nga alenga e ado chuku mai vici yalorawarawa kanta bakina sol baki levu ka kitu nudon mi kitu balata bala lago batal chunga kina lenga mai vici kitu krekina mnu bebosoci krekina mdo vitokoni ni sana mauto nga to bebosaki ni sana dito nga November November assim aqui tô a ser lucuda me sana baka wani kini ki Ositerelia to silini veikemudou abewa kani kemudou borong chiko mai kito kerkere ke baka chiko no mafana chiko mdo baka sama me kemudou dau tanga kina kito ningoma na baka mina binaka ke baka ke raw manangani ke baka kemudou bia dau tanga en raunga ni kemudou bia tartar mai bata keito tutanga korto ito memba ko na imbuka sokwa ngone me matuku chikor skeli mara me la kemba bata ke Elisabetta wanga me la kemba talenga raw tanga ni ubi tartar bata ke Dr. Ngalo kemudou sta ki leki irchiko ngon na yau tal senga untuk to ya iya mayenga au sana solia ni be Dr. SAI bata ke PENI mero to tomana Iya. Iya, saya nggak usah baka bibinatik ngaya ni be irangana solitiko irna solitiko mai na buku ni project ngo balet ko kito andaw ni bengarabi walengana kena mai dilibaki sa kena mai monataki a project bekango ye na silini esala ko sertik nga may veikemudou kito be baka binipinaka baka lever na sambol tu merasoli mai silini ran raw kina medeye
O kita tala kita satu taltunga we to rai. Kila me kepa kita sana maningoleani. Lako ngo metos chunga. Metos chunga balata merendra buke ko ramon ratu mai manua. Me kuni sama ya ting lealingan ko kito saya lital chunga ya project ngo senga. Kita na bina kataltunga me so talangango ni meradur talanga me loma mer metos so tal chunga era mer to so chika tos bina kan senai lako bina kan sama lako kinanggo. O bia baka pinipinaka tingaki na beira overseas donors para sar-sartik may nakaya binikua. Binaka baka levu na nomudou sa nanomuni be baka bauti be kito sa solito awito ngona awito dina me kito wala takina itos sa nataw lako chikinang go malo. Malo totai sa vakai sa mai chini va bosenga di lau na bosei sa tavoci qoroqoro ni non to host itu sana vital no chico manda ia via toma na vale leina karu sa segebarita kangoro na marama na nito solo ko kito ngenda chico ia au cita ngava na komiti ni board nga ko wala chico meva ko na ngandrebi me chico me na vara utaki ni bera ni ro ni valkina me valkina naka solo na solo sa na numi chico mai na vakaitavi Facebook watake na social media me advertise takikina na project ia vida meda se vala chikungo ko babu na tala chikungana kena ber chikina vale vakaleilai na kena ndolavi na launch ko ana numi me vala na bula maingo ke to sa na numa mengai vala chinika vitu ni singa ni September ayo ia me ni vakani na kila na social media na Facebook page isembera chikunindua na nito Facebook page na VULI LAU na kako keto na loma talanga me na loma ningo na leka maingo me dua website na website sa toso chiko kia na websaki me ngai vakanga taki Facebook watake na website watake na YouTube veikemudou na kila na social media me rato link taki me rau kina na live streaming na neito solo baki ko keto na numuchi ko mena vala na live stream taki na lomaningo na e vala chikina yan todo ko mai na sana klau na vakaitavi chikina na vivo saki sa chiko na go ia na vakanga na na leka go ni keto mai vosa chiko mo visreti ve kemni raram na tuia sei urur to do sei vici ni sar chiko mai nikua me ni ngai read chiko na nito Facebook page wo na rau dakni ma rua ma domingo sa chiko na nito website talenga and the chico na kanai wala I loma ni Facebook page watake na website na moni sulieki na sede link taki na nito Facebook watake na website wana bank account rosawa matala takaro na marama ko nga ya u via sulit kimni rarama kai lau ke na kai vits to voko tu ya sei hura na me ni ngai like takamai se follow takamai na nito page wo na VULI LAU ento na kona leka mai ko malo
Naka, lios dalo taris. Perfect timing. Like kalau itu namanya kelak itu MALO. Hello. Naka, lios dalo taris. Perfect timing. Isa, au ngante valele kadavo, au salis talimai. Nak valem sarvikim dona wekangu, au marota ka di sa lem sartaru cukumengo. Artarung cukan mena puna sana bako ini kina silini. Sa tuko sarangani sa yang na ivatavata go, di sa tarana ilon rawira na barong cukumai. Au klatalanga Dr. GINA sa varita kina abano merbitar tarani kina. Iyo kere Dr. Tio kere talanga serauni kito na lios talang beka mai na ngona kito sa buka rauki na mi kito wala tau itu solo sila baki kaya Dr. Tio solo sila baki sembar bantu ni balo na matanggal kimi tu oro wala tamay LAU. Wito mafana chiku sarunga idaki kito sa sanga sarunga ukumi kito kako ni kai kila so chwaliu. Iyo kaya ini kita sama kita ni LAU itu kela ni ko ero tau ko ave SAI bichir na enterton remata wetu bakasama yo kita sana mantam tanga mai LAU mulat LAU itu tu na yao patike ratus kuna raka mantam kita metu bakwa iyo kita kirkiron kini roda ini kita listar mai kita mai talot kini ba na kawi to solistela ba do talenga ona berarti kita sarai ta la tos ko ngona sa bongi levu sa nga may bici na ngona ye ya Sa dono vinaka dola tu na nongo ivatavata veikemudou na LAU ni VULI ko LAU au maru tamani marau maru tekina kera ngola veikemudou dola tu nongo ivatavata mundo lista limai me soi tal na Talanoa ke kasati ko na tuba mundo na takabe na medo na bula September ya na vika kendo na takabe na lomo nyamba ko kinambai katumai sa dola tu na nongo ivatavata mundo na me bakang tekina beletar kaya ang saranga ulutangan ni VULI nakasaranga ngondo na kau marutaka me solbi ke raramba yang ko ni do saker mena sana LAU au kila na boni biasa na sana tuk telngame merang wale telngamai Yasana mata cunga ko LAU ke mem sana mur juga na kenabo malo vakaitamer MALO. sabi na ko vale sa din sebenarnya ni may daba na nanto Talanoa to na tawir nga na nanto Talanoa chiko me do wase ngani uti ngani veika do bina kata mo do wase bir na barong chukumai to na tikbutala ni bi Dr. GINA to kay ngol bi Dr. SAI ngay tinia na nanto Talanoa nikua PENI naka na levu lanir to Kalau orang cuma ina koro mai bici, cukup mai balik levu, cukup doa masih, orang cukup mai napa levu, kita loloma ini pun bimbi veikemudou, kita satu cukup biba ulidi, kalau erua kena iau, VULI kena lotu. Kera veikemudou ngone to tore chuko nga to ya urua mai VULI kena lotu sakaki me levu malo baklev Dr. GINA Dr. SAI eu vendo batanga kina meda kakai ko Dr. GINA iyo erua nga meda ke enda kilai tu kina ko ketangon ni LAU buka kina ko ketangon ni bici alotu nga kena VULI sa rua nga meda ya iya, saliu nga lotu, saliu chinga kandon meliu, sana bitar tarabi nga bikaket, seba ibe. Sana bitar tarabi nga, sana kilangan apa no meding may kinako ding may kinako iya. Dona singaya wala ta kundo dona post na Facebook ngayon doangon talangan ni LAU ngayon bitadak na maya. O kada tuangon ni LAU, VULI nga alotu kena takadak. Ya kau ibe baka bibi nakatarating nga kinabe ibe ko Dr. T na mo vakaturame kito may bewase na batabatang go. Pinakabagalib, kabi nakatarabagalib na nom sa ayala takati ko ni ko na
Hindi ko na vakataray kita talaga may kito na biwasay tala na do talaga no may liunggo pinakabagaliw na no saneti ko na no ivatavata may meron ni may wasay ti ko kina veika may baleta na project sa diditi ko ngo. Au bia baka pinakatalaga na nito matatimin hindi na nga nito sa niti ko vida. Yo bia baka pinakatakirto baleta ni hindi na ni kita unduy a background ka kita wala ko may kina yayasar nga strength ni matatiming go. Baleta meron ni may vuku na matatiming ko na kena didikiliw may navay background kaya kita unduy ko ta may aliw ni matatiming. Au bia baka pinakatika kinavirto talaga hindi na nga nirto tao tiko raw ena kaya habi nikua. Au bia baka pinakatalaga may radonas. Baleta kaysa nga ko radonas etawa digi raw project mo. Kau baka pinakataka on rabi baka bauti veikito na kito sa may dito baka tiko project mo MALO. Sabi naka, nawakalipsar, naka. Tungkol sarbi PENI, naka. MALO, sa buong dua yakavi, yakavi, levu yaw ni may na kaya ito duwi sa kitak, kawabi ni veikemudou Dr. T na VULI na ko kitumbo may siya so mga baleta LAU ia me vauci ko nga kuna sini kawo ngo ia na VULI tekiru nga ivale veira aweta tumtumbo nonta yalorawarawa kenda ngone na buli vakaturaga mele rawa kina na vatangin dengan demi VULI kina vakavaka kina BULA kenda yalorawarawa sulia mata vinaka da kuni wele kuni da sulia nonda vinaka nonda vale nonda mata vale patikina lut Bavin vinaka ver na barro pakarorong chikmai na veia sai burubura sai vitito doko na watawatango bavin vinaka ver Dr. T na nona sulia na nona ngona me keto mo mai vakaitavi valeka keto maro taksara vakalevu na vei buki saranga vakalevu na kena kilai na VULI kolau baleta na veika so kito nandrevo chico mena vala na tau yalorawarawa ke ka tau kilai VULI kolau I vura MALO. So MALO pakalipsar. Totoo ba kawat na nomudou may biwase? Dono Dr. GINA? Iya, au nakatanga me kito Ositerelia ni kito sa raw ni Google taki ni kito sa registered trust company Australia raw ni rambutanga ni na Google VULI kolau nangay coach ra kina vuno kito sa registered taki kina. So we are Googleable. Wow. Totoo ba kawat reda ya? Sa rosarangani bira na biyabangan karayani, sa siyang talira mo na submarine, sa ngolangay na mga libo-liba. Do sa lurisar to kami by Google, binawaliw na VULI kolau, Keimami boleh kina na biya sa video, biya pa madalta kami veikemudou no na pa madalta kami ker-ker kami GINA, o kasaruba. O veikemudou na isa nalaw, na nung ito-ito, veikemudou na kayo posar, na pula chanwer, na bagmengo. Sama ni tukur sarwa reda na bulong mo na to bulo chiko rewa o sabi lom lenga chiko der to gele na ka kumay rewa iya me pakan sa chiko PENI ke pakai suara dun rumah itu sanan dus kita ngabe PENI Gar MALO Totoo kasar nga binabaliw na turaga vasu nesa no rewa ni sa tolo na ivatavata ko na bulong ko na norto bulo chiko rewa ya na bimo ni chike de to unting tagati ko mento na singa merana chiko na motivational Monday tek chuk mer nangwan na bisi buru-buru mer ngwana me na bimo ni chi mer me wasyanga na tabi do baung gitir
Quando wili bola, quando buli keke, quando dula na tava sutinga era tareira tu se baungi tira na bisi burbura. Merdo ngole mena bi monitiken. Kaya sange ngole mena ker ne Gina. O sange tu kuno bar. Sana solvi kim do ber na moniti. Mando na ngole mikin baleta na nomdo ulutanga. It's very motivational. Very motivational. Baungi tikenda kede na ulutanga ni VULI na sasanga na skola sivi. O iro mandanga na kada mai viti na mafau. Ni levu ber na tumbu ni LAU era barong tunggo era loma lenga taka tuisa era taka bada na soni no duru berto na ngoni merto VULI baka na ngoni na be ngoni ren iya to redi chikora ngona ni ndakenda kita ngoni covid tin kadewa sa taka chikora mde tuba na da mena ya ni sana oti na matengo sana tu na mundo tombu ni LAU sana bibuke ena be kandongan rabutiko na sana LAU sa totoka sarana totoka na rekiliu me bakana imbole da butu me Dr. GINA na bula ko LAU bula covid isa bakit rolo mandina na imbole ya na tatanra ya ke bakasarawi kem do ngoni ni sana LAU do no bimbole ke de bikim ke da ngoni bit na ka bakale usar bikim do na kango na nang do ngole me nikua sa bako mo sa chuka ni Ositerelia bako mo chuka ni China na do na ngona katarao Malo ni mo to toko yo mo China Malo Dr. T no de mada nako vale mo de Queenslandi naka do moade isa naka vale usar bikim do na kango do sema chuko mai nikua na VULI ko LAU va vini binak sar chuko bikim do na mundo sole na mundo ngona ke na mundo kavi ke ver ke na ngone ni sana LAU ne bisi burbura maru taki na mundo mai vakaitavi nikua munga sarera bitar nikua tareira baka levu na mundo kavi kavi na domo levu kavi ni loloma bunga saranga bira tareira na bibu ken levu sana mai vakai doringo na ken vaka sinaite do na tombo ni LAU mena bibu ken skola sivi ni VULI pera na sobo ni VULI primary me na secondary ker na VULI tordake tiko talanga na sasanga ni veika ni mona liba na hardware software bakatanga kina network kena kendi katolu na kena barutaki na libraries ena kena ngandre me baka binakataki na wili bola be ira keda na be qoroqoro kena be anu ena sana LAU sa toka saranga baka oti na be ka keda gosa baka binak sar chuka baka levu be kemni keda na ngone ne sana LAU ena vuku ni veika toka me wase ena siga binaka nikua sa rongrong binaka dina na vembole ena siga nikua ena vuku ni ngandrebi ni kena baka taki na sasanga ni ulu tangango ni VULI ena ngona ren da stava chikungo na ngona ni covid tin kadiwa levu rasa baka di ngomena non vaka sanga iti kumera ngole ni na tombo ni labungo me baka sinaiti mero ni buke bera na ngone era VULI tiko ena ngonongo sosar me baka de ngui ena buku ni ren ni vuru ena ngandrebi me sangai mera toso Talanoa toka saranga ni tareda na re rambai levu berto na leni komite bako sivi be sami soni pareti Dr. Latiko berto keda na leoni komiti erto sanga ni chikorawa na singa binaka ni kua kamaro taki ni soli na ngalala berto ngole mai na ilala orto me bosi ni kua Dr. SAI Dr. GINA bakatanga kini be peli be PENI KACIMAIWAI baka binaksara na kani kede erto sema chukuni kwa China ke Ositerelia ena buku ni ken solebaki na ken membiu bateng dona i wasini lavo merbuke o irana ngone en sana vakaturaga LAU sa baka binaksara kena baka levu en singa binaka nikua ni sebenarnya ni mei lavango ana langa mande dona sere me metini ana nanda sana melang mata na to ser na baka de me ono LAU isa na ko binang mga levu
Venaka wale na bito ko ni mai. Na vital no binaka nikua. Malo. Totoka pakauti na sere ya norto sere na wakanda mai ono LAU sere ni banua ko ono tababi ni binaksara kina bakan levu en norto bita take mai o Julian Sakilaki en non bita mai na sere totoka ya membeleti ono LAU ya en tamai vimbita ka kede bakan dua na wakanda en sana LAU na norto sasaga na VULI ko LAU en non da biba ko ngeti tiko en akena toko ni na VULI en sana pinaka ongo. Sa baka mo dito kaya ni Hawaii, merita ka na dotal ng ono mengo, and na nangay vital no talki na kay Dr. GINA, balaw ni Lotu baka talanga kino Dr. SAI mate, siyang talanga ni mulera kino PENI KACIMAIWAI. Kaya total na boni timer to siyang tikoro ni kuwa, ang nitaka ni ramaro taka na biwekani, na vital no binaka ni ko. Sa baka mo ni mo mata.